Rengma Naga Student Union pen patir piponsi pinichiti ni phai cap arni Farmer Growth Center along Felicitation Conference Armit kapamanpon. Bangso kapamanpon along hslc HS lapen BAQ untang bang phokep rahini student atumaphan archo pon. Lapen alohi aman pen akehai phengpiga H.rengma Mac of KAAC Autonomous Council lapen Dr.Eli H.rengma Consultant Clinical Cardiologist Olive Christian Hospital and Research Center Dimapur lapen thangshi jishing Rengma President of Rengma Naga Student Union sunep lemtur singer songwriter producer and director lapen Student Union lapen kaprek kethe kiding atum chetong dun je Rengma Naga Students Union Dimapur unit তেখেতসকলে আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ ডে ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে আমি খুব সুখী হৈছোঁ যে আফটাৰ আ লং টাইম কৰোনাৰ পিছতে 2 বছৰটো এবোৰ দিব পৰা নাছিলে কিন্তু এবাৰ ৰেংমা নাগা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন ডিপু ইউনিট তেখেতসকলে এইটো আয়োজন কৰিলে আৰু দেখি খুব ভাল লাগিছে যে আমি নিলিপ MAC হোমষ্টি ফালৰ পৰা হয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে এৰিয়াটো অলপমান আণ্ডাৰ ডেভেলপ হয় কিন্তু এবাৰ 53 ৰেংমা ষ্টুডেণ্টছ আমি ফেলিচিটেট কৰিব পাৰিছোঁ এটো কাৰণে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন তেতিয়া আমি লাহে ধীৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ বুলি পেলাই আমি ভাবি লৈছোঁ Dr.Eli Rengma, and currently I am the president of Rengma Students Union Dimapur Unit. Today we are organizing this program to felicitate our meritorious students, those who have tremendously and successfully cleared their class 10 and class 12, BA and other professional courses. In order to felicitate them, we have organized this, and with us we have our special invitees from different organizations who have come and graced us with their presence. And today we have organized this to encourage our students to do well in their future endeavor. Thank you so much for that.